ka ditlhabololo tse di tsweletseng le tse di tla dirwang ga mmogo le go utlwa maikutlo le go tsaya megopolo mo go bone. Phuthego e tla gasiwa ka tlhamalalo mo BTV News le mo maranyaneng a Facebook. Mosong ono tsheko ya ditlhopho tsa 2024 e a tswelela kwa kgotla ya tshekelo ya Francistown beke e fetileng. Party ya UDC e ne ya dira kopo ya potlako morago ga gore Chief Justice Terence Ranwani a tlhophe basekisi ba le babedi go ba leitlho mo tshekong ya ditlhopho. UDC e kgala tshwetso e tserweng ya go nna le balebedi mo tshekong. Tsheko e tla gaswa ka tlhamalalo mo BTV 1. Koporasi ya motlakase ya Botswana Power Corporation e saene tumalano le ba company ya Sekaname go fetla magala a ntshang motlakase wa bokete jwa 6 megawatts mo kgaolong ya Mashoro e tla thusang go tlhabolola mohama wa kgotetso mo lefatsheng leno. Tumalano eo e dirilwe bosheng mo moletlong wa go ba monwana tirisano ya bobedi bo se refilwe Motuka ka pego. Tumalano e ke kgato nngwe ya go araba selelo sa tlhaelo ya motlakase mo lefatsheng leno. Koporasi ya motlakase e na le maikemisetso a go nna boramelelo jwa kgotetso e hetla motlakase o lekaneng tšhaba eno le go ka rekisiwa kwa mafatsheng a sele. The PPA is for a 6 megawatt coal bed methane proof of concept project to be developed around Mashoro in the Central District. This is undoubtedly a major milestone for the energy sector as we transition from coal-fired power generation systems to a new energy mix comprising of coal, gas, solar, wind. Lefatshe leno la re le ikemiseditse go ntsha motlakase o montsi mo kgaolong ya borwa jwa Aforika e dira se setse maitlamo a tshomarelo tikologo a ngwaga wa 2036. Today marks yet another critical milestone in the development of the energy sector as we witness the signing or the execution of a power purchase agreement between Botswana Power Corporation and Sekaname Proprietary Limited for a 6 megawatt coal bed methane proof of concept pilot project. Electricity generation technology from coal, gas, hydro, biomass, solar, wind as primary energy sources is well developed and can be deployed with certainty of success. This shows the support that the government is starting to put behind the natural gas industry in Botswana. And now the ball is in our court as Sekaname to show the government and the citizens of Botswana that this is one of the biggest resources that the country has. Tlhabologo e tla letla gore BPC ba reke motlakase ka tlhwatlhwa e ko tlase go tseba ga mo go tlhamela batho ba Mashoro ditiro e re ka lefatshe leno le na le magala a mantsi seo se le ba motshiameleng ya gore go nne le mananeo a mohuta e le malwa sengwe se se tla netefatsang gore mohama wa kgotetso ke o itshetletseng. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Tono le phata la banana bong metshameko le ngwao re tumiso ra khare a re lefatshe la Botswana le mo loetong la go fetoga go nna tšhaba ya itsholelo e ikagileng ka dikitso ke ka mo le lemogang botlhokwa jwa dikitso le maranyane o buile se kophuthegong ya ba Huawei Global CSR Flagship Program mono Gaborone go rata moranyane ka pego. Khamphane ya Huawei e na le tumalano ya go ruthuntsha dikwele tsa ithutelo ditiro di feta lekgolo lefatshe ka bophara go tlhatlhella baithuti ba tsone dikitso tsa maranyane ka fa tlase ga lenaneo la Seeds for the Future. Mo nakong eno lenaneo le setse le sologetse baithuti go tsweng mo dikweleng tseo ba feta 12,000 mosola. Lefatshe leno le lone le ikaelela go nwa lenaneo le moro. Botswana continues to underscore the need to rapidly develop into a knowledge-based society by focusing on education, technological advancement, and innovation. The country recognizes the importance of leveraging knowledge, information, and technology to drive economic growth and societal development. We have been working to expand the country's ICT infrastructure, aiming to increase internet penetration, connectivity, and access to technology across the country. Initiatives have been undertaken to enhance digital literacy and encourage the use of technology in various sectors such as education, business, and government services.
maranyane kone konokono mo torong ya lefatshe leno ya go fetogela kwa itsholelong e ikaegileng ka dikitso. Khamphane ya Huawei e malala-a-laotswe go thusa mo go seo ka go tlhatlhelela banana ba go dumelwang fa e le bone baeteledipele ba kamoso dikitso tsa maranyane. Huawei also plans to support the Botswana digital transformation through talent program like the Huawei ICT Academy. Huawei ICT Academy is a partnership between Huawei and the local academies around the world. And through this partnership, Academy deliver general and professional Huawei ICT knowledge and training and encourage students to get Huawei certifications and develop talents with practical skills for the ICT industry and communities. Okay, here I will go out from my script. And by now we have cooperated with 4 different universities: the University of Botswana, Botho University, Botswana Accountancy College, Botswana International University of Science and Technology. We believe it is crucial that global leading companies like us can partner with the universities in skill transfer and knowledge transfer. Lenaneo la Seeds for the Future la alositse baithuti ba dikwele tsa ithutelo ditiro ba feta 100 mo Botswana e sa le ngwaga wa 2019. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Bangwe ba Batswana ba ba direlang mo mohameng wa bojanala ba setse ba simolotse go fetola ka fa ba dirang dilo ka teng fa ba amogela bajanala segolo jang le tsela nngwe ya go bapatsa bojanala jwa lefatshe leno le gone go tlhabolola mohamao se senogile bošeng fa lekala la dikgang la Botswana Television le ne le tetse dikampa dingwe tsa bojanala kwa makgobokgobong ao Kavango a re utlwe mpho a rona. Bana le seabe mo mohameng wa bojanala go supagala ba setse ba fetotse ka ba dirang dilo ka teng segolo jang mo ditirelong tsa bone mo go thuseng bajanala. Sengwe sa botlhokwa ka mafelo a tshwana makgobokgobo ao Kavango Delta e le lengwe lefelo la mabono mo bojanala jwa diphologolo le ditlhare lefatshe ka bophara. Mongwe wa bakaedi kwa Khwai, Re Maika Mangomba, a re bojanala bo na le seabe se se tona thata mo kgolong le tshireletsego ya itsholelo. Ke ka jalo ba tshwanelwa ke go itshwara sentle mo go amogeleng baeng. Re bua hela thata ka the safety, ga re bua hela ka nnete ka diphologolo hela, ga re bua hela ka the flora and fauna, but hela le gone le itshulelo le boitsholo jwa rona Batswana le gore rona re le Batswana re bomang re itsewe ka eng le ha re harologane ka merafe e ntseng ja mme hela re na le bokopano ga kae re dira eng se le re se tutumatsa lehatshe la rona. Tiro ya rona it's very very nice. It's very very nice. Hela gore e rata gore we have to recognize it, the whole country and everybody. We train our staff on housekeeping, how to take care of our guests, how to look after the international guests, you know. We also train front of house. Those are your waiters, your barmen. We equip them with the skills, the tools, the attitude, you know, the whole person, how they need to carry themselves, understanding different cultures that we serve. Wa go ithela le gore ha gongwe ba jana la ha bataha o ithela ba bata go bona dingwao tsa rona ka ha di harologanyeng ka teng se re se dirang ha re le ko maga rona. So ha o le mmereki o kgona go bona opportunity gone go gongwe o tswa boshakawe kwa ileng gore go na le mmino mongwe o different from wa ka kwano o kgona gore ha o tswa ha o boyo e re ha o tsena kwa bo kgona go bata group e leng goreng o ka e dirisa gore nne re ha bajana la batsile be bata go ba entertainer. E re ka ngwaga o metsi a dikile a sa tshela mo go utwalang mo dinokeng le makgobokgobo go tswa Angola mme ebile go amile dingwe tsa ditirelo tsa bojanala dikampa dingwe di tshwana Khwai Expeditions ba re ba kgonne go ikagela letšha la metsi go thusa diphologolo le go di atumetsa gaufi le baeng ba bone. Metsi a tsere lebaka le letelele go tshela mo ileng gore ha bajanala ba ntse ba tayana ba botsa gore ke eng gompieno go le nako e tsamaga ngwaga o tsamaga ba timme go le go santse go le go setha naga e santse e le tshetha e sa khaba jaaka ba etwaetse. So ke yone challenge yana e re kile ra nna le yone mme rona mo Khwai Expeditions re ne ra leka gore re mite dinitsi tsa bone ka gore gona le we have a lagoon e leng gore re nna re tshela metsi gore diphologolo mo maitsiboenyana ha ba ntse ba ja be dintsi di kgona go ta dita go nwa metsi
ba di bona mo e leng gore ke so se e leng gore ba o ithele ba se itumeletse hela thata. Go ntsha ditirelo tsa boleng ebile di hapegile mo bojanaleng mo dikampeng ka go farologana go bolelwa go le botlhokwa mo totomatseng a bole ba lefatshe leno mo tshiamelong ya go nna lengwe la santseng a di goga ko pele mo bojanaleng lefatshe ka bophara. Mpho Aron, BTV News, Khwai. Modulasetilo wa koporasi ya Motswedi re Tshepiso Kgarubane a re fa e sale koporasi eo e tlhamiwa ka 1985 e kgonne go kgobokanya madi a tshwarang 191 million pula. Re Kgarubane o buile se jaaka jaaka koporasi eo tota e ne e le kwa motseng wa Tsabong go le godisa maloko ka fa e ntseng e dira ka teng. Ke o lebogile re dipotsane. Koporasi ya Motswedi e ha maloko sebaka sa go boloka madi le go adima madi a go godimo ga ba nang le one mo letoleng. Maloko a letelelo go adima madi a kago thuto la diemo tsa soganetso mo bogompienong. Koporasi e na le maloko a le dikete tse 4 hela. Koporasi ya rona is very stable and e na le madi mo ba heteletseng kana excess liquidity. We have 65 million per account as we speak. And then we collect 5 million every month. My member savings at around 167 million. So it is the most stable and financially rich koporasi. Maloko a koporasi e ba re go boloka madi go thusa ka nako tse di thata. Ke sale ke joina Motswedi ka 99 mme Motswedi o nsologetse molemo mo ka ditsela tse dintsi ka gore e ne re ga ke na le mathata ke be ke ya go Motswedi o na le petty cash go gore ga madi a nakwana ga ke nna le bothata gongwe bana ba sana dijo ke tsa petty cash go Motswedi ke tla be ke a go rekela bana dijo ga ngwa a kgwedi hela ba kwa ga petty cash ya bona. Ne ke bona gore ke a bona mme a bona specific ke se ipetse ke na le kakanyo gore gongwe ke age gongwe ke na le business go mo sengwe hela se se ka le godisana mme a bona sepe ke ho yela ke a bereka mo specific a re fetole maikutlo a rona a gore koporasi ke selo se e leng gore ke ka ya bapala ka bonosi ba me mo teng. Koporasi go tewa go twe re go dira ka bommogo. Kgarubane a re makalana a madi a tshwanetse go ba tsothe mo pontsheng ka seo se ka thusa go ngoka maloko a mašwa. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television, Tsabong. Lefatshe la Botswana le ikaelela go nna pinagare mo go direng ditlhamo tsa ditshwantsho tsa motshikinyego ka go supa mafelo a bojanala a kgatlhisang leitlho le ngwao e nonneng gare ga tse dingwe. Se se tlhalositswe ke tona wa Banana Bong metshameko le ngwao re Tumiso Rakgare maabane bosigo fa a simolodisa semmuso moletlo wa ntlha wa Botswana International Film Festival 2023 mono ga borone Bojadi Bokibelo. Moletlo wa Botswana International Film Festival BIFF 2023 o tshegediwang e le lantha mono gae o ngokile badiragatse go tsweng mangwe mahatshe Afrika le ko moseja. Moletlo o thagolela tsela kgolo ya mhama o lehatshe leno le lemogileng o na le bokgoni jwa go godisa itsholelo go ipelela tshimolodiso ya moletlo ke sekao sa maitamo a lehatshe leno mo go upololeng go tswakanya le go godisa mohama wa bodiragatsi mono gae. This festival is more than just a gathering. It's a vibrant exhibition of our nation's artistic spirit and cultural identity conveyed through the powerful medium of film. Our stories, steeped in the rich tapestry of Botswana's heritage, find a new voice in this visual format, connecting our past with the present and paving the way for future narratives. Tautona Masisi o leba mhama wa bodiragatsi o ka nwega moro ka jalo moletlo o ya bo e le sesupo sa go tshela tebelopele eo. Embracing the ethos of Arich and Chain, inspired by the visionary leadership of our President, His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Keabetso Masisi. This festival represents a transformative journey. Our theme, Introductions Capturing Our Narratives, perfectly encapsulates
the essence of this voyance. Moleto o gape ke serala se se ta kopanyang badiragatsi ebile o ta totomatsa mogama wa bojanala ka tiriso ya ditshwantsho tsa metshikinyego. Thank you very much to yourselves, the film and creative industry of Botswana. We all know that it was not easy. It is not easy to come up with a film in this country or in any other African country because we are bedeviled by lack of funds. And the funding of our craft, it's very difficult. And the translation of those craft into monetary and monetized content which can give employment is also very difficult. But ladies and gentlemen, I would like to thank you for being so persistent and focused and for having been pushing until today we are acknowledged. Tiriso ya maranyane le bokgoni jone go ka bolela dipolelo tse di totomatsang ditso, dipina, mebino, maboko, moopelo le botaki jwa lehatshe leno ke mang ka jana go le botlhokwa gore tseo tsotlhe di akolwe ke bao ba ba konte ga lehatshe leno. Moja Timo Kipelo, Botswana Television, Gaborone. Nyamotho etso re di tlhatlhetse mme go gakologelwa gore go na le tsa sekgwa kana kgante jana ka nako ya bo roba bobedi mme kana ga tepo e thata ka molala. City wa latela ka tsa metshameko. Tla ke go leboge Reji mme re tsene hela ka tlhamallo mo go tsa metshameko. Setlhopha sa The Zebras se letse se boetse mo tseleng ya diphenyo jaaka se ne se fenya Guinea ka no go lefela kwa lebaleng la Obed Itani Chilume kwa Francistown. No ya ga kabelo sa akanye mo karolong ya bobedi e netefaditse fa banna ba ga Didier Gomez da Rosa ba gapa dintlha tsa bone tsa ntlha mo metshamekong ya Group G. Go ba tlhatlosetsa ko maemong a bobedi mo lokong morago ga metshameko e le mebedi a re utlwe go motso sefako. The Zebras e tsene mo motshamekong o ba tswa motathegelong ya dino tse tharo go tse pedi kgatlhanong le Mozambique beke e fetileng. Fela se tsejeno Makawana a monoga e bata ka maikerelo a go sala ka dintlha tse tharo kgatlhanong le Guinea. Mo karolong ya ntlha Botswana ya latha sebaka sa go ka ithoma kwa pele mo motsotsong wa 24. Maiteko ao a neela sethopa sa mogaemo a go ka tswelela ba etela dikwata tsa Guinea le fa di ile kwa nakong ya go ikhutsa ka lefela sethopa. Karolo a bobedi Botswana a tswelela e tsomana le nno mme fela ba latha sebaka se sente makgetho a le mmalwa. Morago go dira dithaselo di le mo kawana mo karolong eo motshameki wa sethopa sa Olympic Kuriba kwa Morocco kabelo sa akanyeng a supa gore keng e le mongwe wa batshameki ba thwathwa ba monogae a nosa nnwente. Mo motsotsong wa bofelo Tunisan Teenage Oroboni a retelelwa ke go fetsa motshameko jaaka Ibrahim Koni a sireletsa bonte. Fela Zebras ya kgona go tshwarelela ketapele eo go ka sala ka dintlha tse tharo e le madua a batlogela mo maemong a bobedi mo Group G ka morago ga Algeria. Mo motshameko mongwe wa Group G no ya ga Roger Ramato e thusitse Uganda go ka fenya Somalia ka nnogo lefela. Mo go e mengwe go mampudi ba Aforika ka 1996 Afrika Borwa ba notilwe ke Rwanda ka dino tse pedi go lefela. Di tsa ga Innocent Mushuti le Gilbert Mugisha di neetse beng ga dintlha tse tharo tsa botlhokwa mo Group C. Burkina Faso e phadimotse Ethiopia ka tse tharo go lefela. Tunisia e fentse Malawi ka nnogo lefela fa Lesotho le Benin di tshamekile malekano sethopa. Go motso sefako BTV Sport Gaborone. Me har gatela pele manamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Badminton Association Thobotsosa a re tsotlhe di aperetsa mo go ka tshegetsa kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya Botswana International Series 2023. Kgaisano e solofetsweng go ngoka mafatshe a le 12 e tla dirisiwa gape ke batshameki go ka kokwanya dintlha tse di tla ba thusang go iponela phatla kwa metshamekong ya di-Olympic tsa ngwaga o tlang kwa Paris, France. A re utlwe Tlamela Montsusi. Go ya ka tshosa ditsompelo tsotlhe tsa botlhokwa tse di ka ba thusang go tshegetsa kgaisano ya maemo a ntlha e ka itumedisang lekgotla la Botswana World Badminton Federation di wetse. We are financially ready to host this tournament. Everything is in place. Everything is working smoothly. Athletes are arriving. The accommodations have been are ready. Go tshegetsa kgaisano ya mothale o go ya go godisa gape le lekgotla la Botswana Badminton Association. We bring a lot of people here, as it's seen now.
It's something that we need because it's one of the biggest tournaments that we have, and it's one of the tournaments that we spend a lot in. So having the opportunity to register to host this tournament is good for the association, and it challenges us if we are able to host it, because it's a World Badminton Federation tournament. Batshameki le bone ba ya go ungwela go le gontsi ka jalo go le botlhokwa gore setlhopha sa mono gae se bo se itlhokoditse thata gore se se ka sa swabisa tatedi ya mono gae. About 50 of our athletes, including our own national team, they take part in this because it's very good for them. They get the experience they get to share the court with the international athletes, and some of these athletes are athletes that participate at the Olympics or in bigger tournaments that really their prize monies go as high as 500,000. So it's very good for them to share to have that experience. Kgaisano e ya malatsi a mararo ya Botswana International Series 2023 e tla be kgagantse ka di-singles le di-doubles tsa borre le bomme, mme e solofetse go simola kgwedi eno e le 23 go fitlha le 26 kwa Botswana Police College kwa Otse. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Mefa re tswelela ramabolo wa pele wa lefatshe leno le Chazane Master Loser a re ithutile go le gontsi ka tsa boeteledipele kwa sekolong sa Institute of Management Development kwa dithutong tse di neng di rulagantswe ke ba IOC ba tshwaragane le lekgotla la kgwele ya dinao la UEFA. Loser o kaile se fa se tla thusa go tswa ka maano a dikitso tse di sha go tlhabolola metshameko. O boletse fa ya go netefatsa fa tsenya boitsanape jo mo tirisong go godisa metshameko mono gae. Khomotso Sefako wa tswelela. E re jaaka metshameko e tsweletse ka go gola mo dikarolong ka go farologana di akaretsa tsa boeteledipele, maranyane ga mmogo le ka fa go phadisanyang ka teng, magota a metshameko a mafatshe ka go farologana le one a ikitile ka thupana go netefatsa fa ba na le seabe mo metshamekong ba nna le dithuto tse di maleba. Go ntse fela jalo le mogae ka jaana maiteko a go oketsa dikitso tsa bogogi jwa metshameko a tsweletse gore ba kgone go nna mo seemong le ba mafatshe a sele jaaka e rile bošeng ramabolo a pele wa lefatshe leno le Chizane Master Loser a go ithutuntsha. Nna ne ka tsenelela kana ka ikopela ke le master because of my master fitness gym e be le gore ke tlhalosa gone gore ke dira mo society ke sedila bagolo le bana le batshameki e le gone go supporta my case go supa gore ke dirang as a former Olympian. Ka o itse di-Olympic they're about the joy of effort, they're about friendship and botsala, they're about education. So ke tsone dilo tse le ba di kgatlhegela thata gore ha o go to you an Olympian a me o tshela botshelo ba teng, mme ke dumela gore tsone tse ke di dirang ne tsa ba kgatlha e be ke nna mongwe wa bana ba tlhophiwa gore ba tla tsenela program ya Innovation in Action. Morago go emisa mabole ka ngwaga wa 2006, Master Loser o tsweletse ka go tsholetsa selebjago sa motshameko o monogae gareng ga dikatego tseo e le gore bolola dinaletsana tse dingwe jaaka a thusitse lefatshe leno go gapa digauta tse 6, selefere le bronze 2 kwa metshamekong ya Zone 6 ka 2019. Mo godimo ga moo o nnile le seabe se segolo mo go fetoleng ke amogetse ke nosi go nna mmamabolo wa ntlha mo wa Motswana go phadisanya kwa di-Olympiking. Ke kgolohela thata mo go nna e ntliseditse kana e nthutile dilo tse dintsi ka gore ne re kopane le batho ba ba harologaneng ba ba tswang ko maphateng a harologaneng, go le ba dibanka, go le ba UEFA, go le ba IOC, ba bangwe ba tswa mo maphate a tshwana le bo cyber security yalo. So ne re abelana megopolo, so go nkgodisitsela thata ka gore ebile ne re sa e hela re rutiwa, ne re ta re nna hatshe re dira ka megopolo e leng gore mo go teng innovation le taka mogopolo ya o fresh e leng gore la go godisa be le go supporta le go presenta go na le ba e leng gore ne ba tlhola. Loser e leng Motswana wa ntlha go gapa seetsela se selefera kwa metshamekong ya mafatshe a selekane ka ngwaga wa 2002 kwa Manchester le go phadisanya kwa di-Olympiking tsa 2004 kwa Athens. O tsweletse a direla motshameko o wa mabole ka botswapelo mo seabe sa gagwe se neng sa lemogwa ka ngwaga wa 2019 le 2022 fa a gapa tota ya mokatisi o gaisitseng. Maikalo a me ke gore gone mo page ya me ya Master Fitness Center mo Facebook mo Instagram ke nne ntse ke bua ka ditutego tsene tseo, ke nne ntse ke godisa ba bangwe, mme ya ka tsatsi le letsatsi ke bereka le batho, ke bereka le bana ba e leng gore ke a ba godisa
ke so se ke nnang ke bua ka sone go ba ruta tsone tsamaiso go ba ruta leadership to lead by example e botlhokwa ba go i-branda yalo ka bona ke le master fitness ke supa gore go botlhokwa gore batho ba go bone ebile ba itse gore o bona kae jalo jalo. Master jaaka tumile mo mererong ya mabole o na le dithuto tsa di-masters tsa go thabolola motshameko ke gore Master of Science in Advanced Sport Performance tsa solofetseng gore di mo thuse mo go tsweledisa maitamo a gagwe a go godisa motshameko wa mabole mo nogae. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mehare di garela kompone ya Okavango Diamond Company e rotloeditse lekgotla la Botswana Netball Association ka madi a kana ka 300,000 pula jaaka lekgotla leo le le mo dipaakanyong tsa bone tsa go tshegetsa kgaisano ya Africa Championships beke e tlang. Mokamedi wa ODC Metla Masire a re go tshegetsa kgaisano eo go tlotlomatsa lefatshe leno ga mmogo le go fa batshameki ba mono tshono ya go tsenela kgaisano tseo gore ba leke go tokafatsa maemo a bone. Fa godimo ga moo Masire a re ba tla boa gape ba thusa go fa batshameki ba mono mosepele wa go ya kwa jwaneng kwa ba tla bomba itlhokoletsa teng. Re bone gore go ka nna go ka tlhabisa ditlhong gore e re ba hile tšhono ya gore ba ka hosta di-games gape go ha team Botswana nako ya gore ba ka kgona go tshameka mme re na le bokgoni ba go thusa mme re bona go ka tlhabisa ditlhong hela gore a bo re lebeletse go sa kgone go thusa a bo re tsaya tshwetso ya gore ka gore go mo go lebagane le dio tse e leng gore re na le go di thusa metshameko le di-arts dio tsa go nna jang a bo re bona gore go tla bo go lebagane gore re ka ba thusa gantsi ga e le national event ka gore go tlisa re team le rona gore we are a national company re bona go le botlhokwa gore ga go na le tse di diragalang tse e leng gore di kgona go tlotlomatsa leina la lefatshe le gore go tlotlomatsa yone motshameko wa netball re bone gore go thusa ga rona go ka thusa go ira jang a re rotloetse team ye ke team ya rona re le Botswana a re ba rotloetseng re ba thuse gore ka moso ba kgone go tshameka ba re direle bontle re le lehatshe le rona re kgone go tlotlomatsa ka bona. Motswana wetso di kgantsa rena di wela gone ga nna le wena re tla boa re kopana gape mo nakong e tla mme mo nakong ya gompieno a re lebe tse di latelang mo the daybreak di latela jalo ke tsa seemo sa bosa. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and experience